Tala falava tala fo mai le si ufofongo le lau muai Wellington e mo le nei taiao aso valu melu a felu a lima. Ua wa aia le aso lano liuli i le unga o le palota o le aso mua i le kone kalave po le conclave e sa ili aise tai fou o le tasi tesi ma le whapiliona o katoliko i le lalolangi e suitu langa i le afionga pope farani sisi i le aai o le Vatikano i Roma lona winga e le imawase pope lona lua se lauono fitu o le e kalesia petusa o le tātono o le iwa i le po o le aso lulu i le Vatikano po o le fitu i le tae nei taimi New Zealand na wa aia i le aso lano liuli mai le chimney po le paipai whaalua i le asu i lunga ane o le Sistine Chapel. Le aolo o whaia i le pālota o se whaailo lea ua mai a le pālota mua mai le imaua se tasi i le whainga filifilinga. Na whaali e Deacon Nicholas Korongo mai Tanzania i lunga o le Vatican News o lalato matawhaioi o le tatalo ma auai whaatasi maisi au kerisiano isi katoliko e tatalo i le anganga paia mo lana taitainga i le whainga filifilinga. Petusa ma le fase fululima afe le au whainga o tangata na poto i le whaatawhawhao sangato petelo i le Vatikano e whaatalitali mo se whaai unga o le whainga filifilinga. E to o se lautolu sfurutolu katinale o lo o au fia le whainga filifilinga mai mo o mia le valu se furuiva o pālota mai lea to o se lautolu tolu po o le lua vai tolu e mawai se tasi e taita ia le e kalesia. Na amata i le taulanga pa ia o le misa i le basilika o sangato petelo i le taea o le asolulu ma ole whaaululunga o le kolisio katinale na taita ia le sauninga lotu na tatala lo ia i le whaanga solonga o le kone kalave. Na maea o na nga iloa leo katinale i le Sistine Chapel e whaanga solo le whainga filifilinga. O le taia o le asotofi taimi le Vatikano o le ato e fo ia li i katinale i le Sistine Chapel mo pālota e lua i le taia o ma le lua i le awauli. O le mai a fo ia pālota o le asusunuina fo i pepa pālota ma whaailoa mai i le lalolangi e ala i le asu lanu liuli pe a whai lava i le maua se tasi se ia o lava i na maua se pope fou ma whaailoa mai i le lalolangi ua iai se leo mamo e fou mo le e kalesia katoliko. Ua pasia i ona vaenga umai le palemene le pili o teuteunga i le tulafono o tutongi e le whaitu au i ali ima tamaitai pe a whai o senga luenga e tutusa o whaatinoina i tūpata i tasi le Pay Equity Amendment Bill na whaanatinati o na folasia mapasia ina lea pili a whai e tu inatu se talosanga ina ia whaatutusa tutongi e te tawana au sia le tapula a lea ua si itia i lalo lea teuteunga fou e whaamaoni ai o le ngā luenga lea au fia i le talosanga po le whaafinaunga o senga luenga ua lewa ona le whaatawa ina ua whaalia e tangata o lo o te te i le pili o le a tili whaafaingatai mo tamaitai i whale whainga luenga i au lo o pito to o tele ai i lātou o na whaiani a lātou talo sanga. Sa pāsia le tula fono i le toi kuata i le valu i le pōna pō ma sa lango i ai vaenga wha upu whai a le mālo na te te e uma vaenga wha upu whai o lo o i le tuangai. E tolu se furu tolu talo sanga po claims o lo o iai le taimi nei le o lo o au fia i le whaitau wafe o tangata whainga luenga ma o le a whaata atia ese ma e te tauana a mata i a talo sanga. Na saunoa le pale mia Christopher Luxon o le pili le nei ua whaasao i nai le whaitau piliona tālau tupere mālo peitai na saunoa le taitai o le Labour Chris Hipkins o le suinga o le tulafono e le o whaamatalaina le le mālo pe aisea ua la tau whai ai lea ngai o inga. Na saunoa le minista mo mata o putawinga luenga Brooke Van Velden na te langolango ina pe le tutusa o tutongi peitai o le tulafono o lo o taitai na ai le whaanga solonga o talosanga ua whaasolo lava ina le manino. E le isuia le fua whaatatau o numero o tangata i le aininga luenga mai le kuatai o mai a te sema pe ona whaalawi loa i le leiti o New Zealand o lo tu mau pele mawalunga o le numero o tangata i le aininga luenga talu mai le lua afe lua se fulu na siitia i le lua tausanga talu ai ina uapa ui lalo wha maunga i le taimi o le wha mai. O fuai numero fau o tangata whainga luenga i le taimi nei na i lalo ifo le fuai numero sa valo ia pe a whaatatau i le tamau ainga ma wha matalanga mai le whale tupe wha leo a New Zealand mo tangata i le aininga luenga. O nisi o wha maunga ua whailo ai le to atele o tangata New Zealand o lo whainga luenga wha avai taimi pe a wha atusa i tausanga o atua nai i tausanga ta itasi na si itia mai le numero o tangata i le aininga luenga mai le lua se fulu lua afe i le se lau lima se fulu ono afe e pe ona wha mauina isu enga ale Stats New Zealand.
O le asona na fina whaiai se pālota a le pulenga nua pāmastone e pālota i le awesea pe tapu mea inu sua malie mai ino fuanga whaapea whaamoe e whaia a le pulenga nuu. E iai se tasi o whai pule na te le ilangolangoina lea mata upu. Mana ia se i whafola na whanguinu ma whaalilo na le fia. O lea talosanga e ono whaatapula ai le whaatawina atua whanguinu sua malie i le tele o whale a le pulenga nuu. E au fia i le Regent Theatre ma whale ta alo i le Energy Trust Arena. E tele fo easy pisinisi sa langolangoina lea talosanga. E le ilava pālota e langolangoa i le whaatapula au mea inu sua malie ma ua whaali ai le fia o le asosio fōma inifo. Ona o se avanoa le nei ua misi sa mawhai ona ono fesosoani ai i le soifua maloloina o tangata lautele ai mai se ita maiti. O loo iai lava le pule whaitalia a tangata taito atasi e mawhai ai ona alue whaatau mea inu sua malie mai i supermarketi mai si fale o loa mai le whaapea e tautau mea ai a tatau mawhai ngā filifilinga a tangata taito atasi. Ua whaalia le fia leo ina ua tau ai e sui o le keni leo i whafuani o se pāpia i au kilani. E toa lima tangata ua tau fia maolo o whaanga solo suenga leo. Whaalia le li sue ia Adam Pine. Ua lewa ona mata i tue leo ngai o i ngā keni i counties manukau i le aso ananafi. Na mulimuli tai leo i se kulupo se keni e tusama le toa se lau na anga i le pāpia o le Botany Junction. O i sina whaavivili pa o i whafuani lava o le pāpia. O loo tarusanga leo moso se tasi e iai nisi whaamatalanga e fesosoani ai ia suenga ina ia whaafeso ta i atu leo i le numera tasi o 5 po o le Crime Stoppers i le ovalu se lau 555 tasi. Ua lapata ia tangata ina ia sei ese matape whanga o telefoni pe a whai ua tumu ona ua whaamaonia o le tele o mu e mafua mai ona o le ovalwevela o telefoni i le taimi e whawhanga ai. I whaamatalanga mai le kamupani inisiua a le AMI e se 45% na siti ai le numera o mu e mafua mai i maa o le lithium ion ma ai o lo whaonga ai nei telefoni o mea whaalongo mea whaingaluenga ele tise ko me piuta maisi o isi mu e mafua mai pe a whao ngā whanga maa ese e le o se whanga maa sao o le telefoni pe whao ngā fo i whanga maa ua leanga ma o vai le vevela o le telefoni pe a whawhanga ina e le tatau ona whawhanga telefoni i lunga moenga manofo o whale e whaingo fio na velasia pe a vevela le telefoni mai le taimi e whawhanga ai o nisi muna mafua mai ona o le momoe ai whawhanga telefoni e o vai le vevela o le vai aso nei na whaasalai le kamupani a le Sims Metal Industries i Aukilani i le tolu se fulu afe Tala ina ua mu i le lua afe lua tolu le ana mafua mai i maa o le lithium ion. O lo lipotia le whenga i peo nisi o ainga i Wellingtone ma le motusia o le eletise talu mai timunga ma mafa ma savili malolosi i le vai aso talu ai o savili malolosi tutono le laumua na motusia i eletise i le whaitau wafe o ainga i le aso tofi ma le aso wharai le talu ai ua whaailoa le kamupani eletise e te taona whaafeso o tai e tangata a lato kamupani eletise ina ia vave o na toi whaola a lato eletise. I ta alonga ua maliu Bill Makoa o le tamaa pito i matua na ta aloil o peleki le ua maliu i le iwas fulfitu o na tausanga e 5 ta amilu sanga na ta aloi Makoa i ta alonga i luas fulfitu i le vao le afe iwa se lau 5 tasi ma le afe iwa se lau 5 faa e lua se fululua na ta alonga i le ta amilu sanga ale o peleki i Peritania Mafarani e awhia i ta alonga mawelese Mafarani o le tangata matua o ta matua i o peleki o lo ia i le taiminei o Brian Steele mai horo whenua e le imawhaiona mawatonu pe iai se pi itanga whaale a inga o Bill Marichi Makoa ai e mautinoa e iai se feso o ta inga mamau ona e iai tangata o tau a inga uma i ai Richie Makoa ma Bill Makoa lea ua maliu nei. Tala fōia mai le si ua whonga le lau mua mo le ni vaenga o le tae ao.